Craw fishing. Palong, may napakyaw na lang ngayon. Nanda video siya dyan. May napak... Kami to. Pili kami po. Ayun lang, basta liyo. That's what I'm trying to say. Tiba kal he. Tiba kal. Gian lấy xe. Ngăn lại mà. Mà đi ngáo mà. Hả? Ngã pha mì tìm á. Ngăn bì mà. Bồm hết. Ngã có khung đặc chứ không? Ok. Aku macam kan, angam pi kan tak kan, angam pi, ngan kalau mau palong. Ketlek. Ngadu tak Hi. Tum. Kamu? Pokpalang. What is it called? Pepelat, pokpalang. Craw fishing. Angam pi tam tu tak ni. Tam. Kom na ron nila. Amen. Bukan, hatong-hatong ka ba? Sila ka. Hey guys, look what I got. Look. Angam mihi kecak pulau. Dihing. Ngam mi long tebak kecak ko he. Ngam mi tang lek hi. Nga pha mi asung lek ngam mi long te. Ni ngangan tak mi kat pa lek he. Nga ba khion ro la. Nga kan cha leo pi se. Dot thi bakang kecak. Ni nga asung lek dot khat atang lek dot thi.
cái ngà sẽ ngà kan cha chang mi roll kom hun tila roll an call ko roll kom hun tila roll